iki kiganiro kivuga ngo tubwire Imana iduhe imbaraga zikomeye zo kugira ngo tubashe guhagarara mu gihe turimo kuri none. Dusome mu gitabo cy'abacamanza ibice 6:17. Igitabo cy'abacamanza 6:7. Mumbabarire ni 17. Ibice 6:17. Gideon aramusubiza ati niba mpiriwe mu maso hawe nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Muri uyu mugoroba hariho ijambo ryaje mwije aho nari nicaye narimo ntekereza amagambo menshi ariko numva mpawe kukubwira ngo mu bihe tumaze no mu gihe waba umaze usenga cyangwa se mu gihe umaze ukijijwe ufite amasezerano. Ushobora kubaho ufite amasezerano rimwe na rimwe ukanayagira ariko utanayazi neza. Haba amasezerano azaba menshi mu muntu, amwe uyasanga mu nzozi, ayandi ukayasanga ku bagukunda bakakwaturaho, ayandi ugahura n'abahanuzi bakaguhanurira, ayandi nawe ukayaturaho yo ukayagwiza muri wowe agahinduka amasezerano. Njya nibuka indirimbo iba mu gitabo nimba ari cyo gushimisha nimba ari cyo mu gakiza, harimo ijambo riza rivuga ngo amasezerano yose nguko Imana yatanga. Iyo bivuze ngo Imana yatanga binasigura ko atari kumwe si mwijwi ry'ubuhanuzi gusa. Uko Imana yatanga muri mu buryo Imana ishobora kuyatangamo kose, uburyo yatangamo kose agira ikiyakomeza. Bitekereje ndavuga ngo ese aba bantu bicaye hirya no hino turi mu migabane y'isi, iyo dutekereje amakuru y'uyu mugabo Gideon, yego turiko turasengera imigabane y'isi, harimo Afrika, harimo Buraya, harimo na Amerika, harimo n'umugabane wundi wagutse wa Europe, hakaba ni Asia ntoya mugani wabavuga ngo ni Asia. Ariko harimo n'ijambo rivuga ngo n'imitima yacu irangana n'imigabane. Mu gihe nabitekerezaga navuze ngo reka nganirira abantu, iki kiganiro kirabafasha kuko nasenze Imana mvuga ngo kiragufasha, wowe urimo numva kiragufasha. Gideon yari mu buzima busa n'ubwo turimo muri iki gihe, kandi bari bakeneye kumva Imana cyane, bari bakeneye kumva iby'Imana cyane. Ariko ngo hageze igihe marayika aramubwira ngo wa munyembaraga we, muzi ko hari igihe twitwa amazina ariko tutari tuyakwiriye, rimwe na rimwe tukanayagenderamo iyo tubashije kuyakira mu kwizera. Yariswe ngo wa munyembaraga, aho kujakira aratsibuza pese ndi umunyembaraga gute? Tuzi ibibazo ubwoko bwacu gufite, tuzi akaga turimo, nagira imbaraga se ibi nabiri yasimbiko aba bamediane batugoye tuba tuvugana ndi umunyembaraga. Izi ndwara zatugoye iyo tuba abanyembaraga tuba turembye. Rimwe na rimwe niko abantu bavuga, ariko numva neza urakira umuti bakira. Wa munyembaraga we, wa munyembaraga we. Harimo undi murongo uvuga ngo niki kinemeza ko izo mbaraga zifite. Dutuye mu nzu y'Imana tumaze imyaka dukijijwe, ariko abantu ntibaramenya imbaraga dufite. Tubana n'abahanuzi tukabana n'abakozi b'Imana, ariko ntituramenya imbaraga dufite zitubitsemo.
Giyazi yabonye ibyari bibakikije abwira Elisa aramubwira Haleluya. Aramubwira ngo nimba utamenya amakuru abanzi badufashe impiri. Elisa ndiyamubwiye ngo turarwana, yaramubwiye ngo humuka urebe imbaraga ziturimo. Nimuhumuke mubanze mumenye imbaraga z'Imana zibitse mu mitima yacu. Imana ishimwe. Ariko cyane cyane ziri kubizera. Ikindi kandi muri iki cyanditswe harimo ijambo rivuga ngo niba nkugiriyeho umugisha umva ikimenyetso. Niba ari wowe duha tuvugana, niba ari Imana ya Isiraheli, niba ari Imana yagutumye, niba ari Imana yatumye abahanuzi, niba ariyo yatumye abavuga butumwa imbere yawe, niba ari Imana yagutumyeho niguha ikimenyetso. Hariho umurongo wo muri Zaburi uravuga ngo unereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo umenye kuko ni wowe Imana yanjye uri no mu ruhande rwanjye. Igituma dushobora gukenera ikimenyetso niki? Umuntu wese akeneye ikimenyetso kuko afite ibibazo bituma yobwira Imana ngo nereke ikimenyetso. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Unereke ikimenyetso. Amasengesho wawe usenga ubwira Imana jani we ngo Mana nereke ikimenyetso. Imana ishimwe. Amasengesho wowe numva Soleil, wowe numva ubwira Imana ngo Mana unereke ikimenyetso. Amasengesho wewe unumva Israel inshuti yanjye ubwira Imana ngo nereke ikimenyetso. Kubera iki dukeneye? Ninde muntu ukeneye ikimenyetso? Ukenera ikimenyetso abameza abasa n'ibyari dukenera ibimenyetso. N'igihe wasi zaturenze. Iyo umuntu yagize ibibazo akagira amashaka, akagira gukekeranya, akagira umutima utizera, utemera, utakira n'ingoga, Imana ihabwa icyubahiro. Tugire umutima wakira kandi wakira n'ingoga, wizera. Ndogiye kuba dukeneye ikimenyetso. Muri iyi minsi tumaze iminsi twakira amakuru yose yaza akazarayo kwi akaza tubikira ngo runaka yarapfuye, yishwe n'intambara, ayandi akaza avuga ngo runaka yishwe n'impanuka, ayandi akaza avuga ngo abantu barenda gushira n'inzara, ayandi makuru akaza avuga ngo kiriya gihugu bagifatiye ambari, ayandi akaza avuga ngo amacakubiri yazamutse. Kubera iyo mpamvu dufite amakuru aremerereye imitima n'ubwenge bwacu ndetse n'imyizerere. Ubwo ni uruhande rw'icyo twita umubiri. Reka nje mu mutima. Tumaze iminsi twakira amakuru ngo bishop yaraguye, pasteur yaraguye, apotre yaraguye, eveke yaraguye, wa muyumbe yaraguye, wa munyamasengesho yaraguye, runaka yarananiwe, yaracogoye. Izo ni ingabo za Kristo ziyazigwa ku rugamba. Twakagombye kugaruka tukabwira Imana ngo Mana we twereke ikimenyetso cy'ibihe byiza. N'iryari Abisirayeli baragusenga, bigeze gusenga baravuga ngo n'iryari uzambera kandi kutambikisha umuseke mu gihugu cya Yerusalemu. Amen. Amen. Mana ishimwe cyane. Umuntu wese akeneye ikimenyetso, umuntu muri twe akeneye ikimenyetso. Kindi kigaragaza kuko tugomba gukenera kubona ikimenyetso nuko abantu barambiwe. Umuntu urambiwe azakenera ikimenyetso. Reka nguhe urugero. Umuntu iyo yaraye ijoro, iyo adafite isaha, hari ibintu bitatu bishobora kumubwira ko bwenda guca. Hari inyenyeri zo mu ijoro ritangira, hakaba n'inyenyeri zo mu ijoro hagati, hakaba n'inyenyeri ya nyuma izita yo mu turuturu. Ikemeza umuntu ko ijoro rigiye guca, hanyuma hakaza n'umuseke ukabwira umuntu ngo burakeye.
wa muntu wari urambiwe icyo gihe ababonye ikimenyetso. Hari n'ikindi kandi nobabwira kikabafasha ariko nanje ko kiramfasha. Ni ijambo ryabayeho ntabwo ari amateka n'ibyabayeho. Kugira ngo Isiraheli bave mu nzara, inka zibona ubwatsi, intama zibona icyo zirisha, ihene zikire zibatugwe ibikenera kurya bihage, abanjije gutangira ikimenyetso kingana n'agacu. Umuhanuzi yaratumye umuntu aramubwira ngo ese ubonye, aramubwira ngo mbonye agacu kameze nk'ikiganza, mbonye ikimenyetso. Ntabwo imana yamanutse ngiraguye. Imana yabanje gutanga ikimenyetso cyo kwereka abantu ko bagomba gukira, bagomba gutabarwa, bagomba guhumurizwa. Indirimbo yo mu gito gushimisha 385 iravuga ngo murinzi we mumenyesha igihe, iwacu se ni imuhero. Irimo amambo menshi. Umuntu ufite igitabo cyo gushimisha niturangiza ufata umwanya arisoma iyo ndirimbo, iramufasha yonyine irahagije muri iki gihe. Indi ndirimbo yo mu gitabo cy'Uruswahili iravuga ngo ninamungoja sana Bwana Yesu kama zamu wangojavyo asubuhi. Kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Dufite abantu benshi, dufite abantu bagowe, dufite ibihugu bikomeye byari iby'ibihanganye, ariko uyu munsi ntibigifite ubwo buhangange, bikeneye gutabarwa bikongera kandi kunaguka. Hari n'ikindi nobabwira cyanditse mu gitabo cya Yesaya igice cya 64 nibaza ko ari umurongo wa 8. Ijambo rivuga ngo nshize abarinzi ku nkiki. N'iryari bashize iryo jambo ngo ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Abarinzi bari bashinzwe iki? Bari bajejwe iki? Bari bafite iyihe nshingano? Bahashizwe kubera iki? Bahashizwe kugira ngo bamenye icyo gukora, ariko nibabona ikimenyetso kibereka nimba umwanzi aje, baburira abantu, babwira abantu. Turabarinzi rero tugomba kubwira Imana ikazana umwuka w'ubuhanuzi muri twe, tukabasha kuburira abantu, tukabasha kuburira ibihugu, tukabasha kuburira abantu, tukabasha kuburira abatware, tukabasha kuburira abakomeye. Nimubwire Imana ngo Mana duhe ikimenyetso. Bashizweho ikimenyetso Uwitekaza abantu be n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Uwiteka aratwibutse atumaza umubabaro, namwe ngumba zitabyaye nimwishime munezerwe. Haleluya! Mwakiri ikimenyetso. Nta kindi cyafashe Isiraheli nuko umunsi bagatata Kanani. Mbere yuko binjira muri Kanani babonye ikimenyetso kibaganisha gufata Kanani. Abagabo babiri bazanye amaseri bavugana amakuru, baravuga ngo mu bimenyetso byose twabonye iki gihugu tuzakibamo. Imana iduhe umugisha cyane. Ngiki kibazo aho tufite ibibazo, abantu barimo kwitwaza amadini, abandi bakitwaza ba mihango y'idini, abandi bakitwaza amakuru bahawe. Ibyo byose ntacyo bigufasha. Bwira Imana gusa ngo nikurike ikimenyetso. Tugerageze kubwira Imana ngo itwereke ibimenyetso by'uburyo twifata. Intumwa zija gutandukana na Yesu, bamubajije igice cya 24 mu butumwa bwiza bwa Matayo. Baramubwiye ngo baada, nyuma y'ibi, baadaye, nyuma y'ibi hazakurikira iki? Duhe ikimenyetso. Yesu afata guhera kuri rimwe ageza ku 10, arababwira ngo iki kizaba, iki kizaba, iki kizaba.
arababwira ngo rimwe na rimwe muzumva amakuru y'impuha. Izo mpuha zasaze zirirwa zibika abantu, zirirwa zica abakozi b'Imana, ni ibimenyetso bibereka ko turi mu bihe by'imperuka. Nimubwire Imana ngo Mana masenge tusenga, Mana umpe ikimenyetso. Wewe tuvugana nimba ufite indwara ya kanseri, hari ikimenyetso kije imbere yawe cyo kugukiza. Wewe tuvugana niba utarabyara ugiye kubyara, ikimenyetso cy'ibyiza cyaje. Soma umurongo umwe wo muri Zaburi ya 86 umurongo wa 12. Mana ushimwe cyane. Hallelujah. Mana ishimwe. Zaburi ya 86 umurongo wa 17 uravuga gute? Zaburi ya 86 umurongo wa 17 uravuga gute? Uravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Dufite abantu benshi barwanya umurimo, dufite abantu benshi batitwararika inshingano. Nimba mwahagurukijwe n'Uhoraho, nimwitwararike inshingano mwahawe. Nimuba abakozi b'Imana, ijuru ryemera kuruta isi. Isi ntabwo yobemera. Iyo ije kwemera ba Daniyeli ntibaba baratawe mu rwobo rw'intare, ba Shadraka na ba Meshaki na ba Abedenego ntibaba baratawe mu itanura ry'umuriro, ba Petero ntibaba barabambwe bacurana, ba Yakobo ntibaba barishwe bakibuwe ku ma etaje, n'abandi ntibaba barakereshejwe imisumeno ngo bicwe. Isi ntikunda abakozi b'Imana. Isi ntabwo tuzagirana ubushuti n'umunsi n'umwe. Turaba opoza ku bwami bw'isi, kuko ubwami bwacu buri mu ijuru. Amen. Amen. Mana ishimwe cyane. Amen. Ngiki icyo mbaganirira. Unereke ikimenyetso. Waba umaze igihe kirekire wasenga, bwira Imana ngo Mana nshingiye kuri uyu murongo, nyereke ikimenyetso cy'ibyiza, nyereke ikimenyetso ko nzakikira, nyereke ikimenyetso ko nzavuga mu ndimi, nyereke ikimenyetso ko nzahanura, nyereke ikimenyetso ko nzamamara, namamajwe n'ubuntu bwawe. Nyereke ikimenyetso, kubera kuko Dawudi yageze akora ibintu agasenga ahagaze mu ijambo. Yaravuze ngo ngwirize gukomera, none ngo uhindukire umara umubaba. Tibishoboka ko wopfa gukomera gusa, umuntu azakomezwa n'Imana. Tibishoboka ko ubwenge bwacu n'amagambo yacu yadukomeza, tuzakomezwa n'Imana. Tubwire Imana ngo nitwereke ikimenyetso. Ndihuse cyane kugira ngo sinze kubatindira, ariko uyu murongo nguhaye uwuhagarareho. Niba ufite impamvu ikomeye, hari ibibazo dusengera, rimwe na rimwe turasengera Aziya, ariko tunasengere n'izindi nkike z'abadayimoni zubakitse ziri hirya no hino zisenyuke, zakujije gutera imbere. Hari umuririmbyi wavuze ngo bagabo namwe bagore muze dukizwe ibyo mu ngo kuko ibigusha birimo bitubuza kuja imbere. Ubwira Imana ngo Mana nereke ikimenyetso cy'ibyiza, nereke ikimenyetso cy'ibintu byiza, kuko uri mu ruhande rwanje. Imana irabikora. Kanirukire ku murongo wa Zaburi ya 85 umurongo wa 13. Hirya yaho mvuye gusoma Zaburi ya 85 umurongo wa 13. Uzindi bibiri ushobora kuba ari umurongo wa 12, ariko urategera uko nsoma. Kandi Uwiteka azatanga ibyiza, igihugu cyacu kizera umwero wacu. Kubera ko dufite ikimenyetso cy'ibyiza, iki gihugu dusengera hari isezerano rivuga ngo kizongera kwera, kizongera kugira amahoro, kizongera kugira umutekano, kizongera kuzamuka mu bukungu, kizongera gutera imbere mu ikoranabuhanga. Imana kubera abasenga, kubera twebwe, kubera abantu b'Imana, nitwe tugomba gutanga icyerekezo, kuko ari twe tubwira Imana ibyo dushaka.
kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo mushaka byose bije bimenywa n'Imana. Ndaza kugaruka ku murongo umwe wo mu gitabo cy'Itangiriro nza gusoza. Ibyo mukenera byose bije bimenywa n'Imana. Haleluya. Hari abantu batazi impamvu twahamagawe. Mana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Waraduhamagaye Imana, tiwanyuze ku bantu mu kuduhamagara ntiwihenze, ntabwo wibeshe, waraduhamagaye. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, unyereke ikimenyetso kinereka kuri mu ruhande rwanjye. Niba waraceretse Gideyoni, naje ukinereke. Wa munyembaraga we, hamagara mu izina, tinaje ndi umunyembaraga. Unereke ikimenyetso cy'ibyiza. Yewe nigeze kuba mu butayu, nigeze kuba mu bihe, ariko umunsi umwe mbwira Imana ngo ninereke ikimenyetso, kandi narakibonye. Nababanye natwe mu materaniro twari dufite uyu mwaka ushize hariya Brisbane. Nababwiye amakuru y'ukuntu nabonye Imana, baganirira n'ukuntu nabonye ikimenyetso cy'ibyiza. We utegera ukuri kw'ijambo ry'Imana, usome Bibiliya yonyine irahagije. Yonyine irahagije, ifite icyo twigisha hejuru yo kumenya uburyo tugomba gukunda igihugu, ariko dufite ikimenyetso cy'ibyiza. Reka ngane ku musozo w'aya magambo. Harimo undi murongo uri hano mu gitabo cy'Itangiriro, ariwo nateguye gusorezaho igice cya 47 umurongo wa 11. Twahageze? Yego. Amashimwe cyane. Zaburi Itangiriro nako 47 umurongo wa 11. Abahabonye dusome twese. Yosefu atuzatse na bene se, abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa, Marutahani ubwiza mu gihugu cy'Ilemesesi, uko Farawo yamutegetse. Yosefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se bose gerero uko abana babo bangana. Nta kindi kintu kinejeje ngo kumva kuko Yosefu yatuje se na bene se mu gihugu cy'Ilemesesi. Mugarutse mu makuru ya Yosefu, mukibuka Yosefu na bene se, mukibuka amakuru kugeza ku munsi bagiranaga ikiganiro n'umwami wa Egiputa, bakavuga ko ubuzima bwabo bwaranzwe n'uruzerero. Ndi mu kubabara iyo abantu benshi bahaye bahunga kuri none, kababara iyo abantu benshi bafite imyaka y'uruzerero, kababara nawe nikumeze n'undi nuko ameze. Nibi bihugu twajemo, rimwe twaje dusa n'abaje mu buryo bw'uruzerero kubera intambara zari mu gihugu cyacu, kubera intambara zari hirya no hino, kubera imiterere y'imyubakire y'ibihugu bitandukanye, kubera situation na education politique yari hari, uburere bubi n'uburezi budakwiye. Ariko umunsi umwe Yosefu yirengagije inabi yagiriwe, yibuka gutuza se na bene se, abatuza ahantu heza haruta ahandi mu Giputa. Kubera iki? Yari yarabonye ikimenyetso, akibona kiri mu nzozi, akibona gifite bwa buhanuzi, akicaturira bene se amakuru y'ibizababaho muri kahise. Arababwira, mwibuke za nzozi yarotaga. Yarazi ko umunsi umwe bazamupfukamira. Yagenderaga
ku kimenyetso yagendanaga n'ikimenyetso. Ese muri ibi bihe uritega iki ko tugiye gusengera Aziya tuyizi mu mateka. Aziya nzayivuga hejo kuko niyo nateguye kuzaganira histoire ya Aziya. Nagiye muri Israel ngiye kugira ngo ngire ubushakashatsi kubijyanye n'ibyabaye muri ibi bihe byo muri Aziya. Nzabivuga hejo, nzavuga ku makuru gatoya ya Aziya ay'Imana izanshoboza kuko muri Aziya tuhafitemo ubumenyi bujyanye n'ibyo dukura muri siyansi, ariko na Bibiliya dufitiye ibindi bice bikuru bizabihurirana na Aziya, tuzabivuga hejo. Ariko reka mbwira abasenga, mbabwire ngo nimubwire Imana ngo iduhe ikimenyetso icyo tugiye kuzabaco mu 2027 na 2028 mu 2030. Niki tuzaba turi, niko uzaburi. Imana ikwiye guhindura kuva none wakira ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Wakira ikimenyetso kikugaragariza kubera iki nuko twamenye Imana. Bibiliya iravuga ngo, usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana harimo umurongo uvuga ngo si mwe mwantoranije ahubwo nije wabatoranije kandi nabashiriyeho iryo jambo. Dufite aho twashizwe, dufite ahantu tubitswe, dufite aho tuhagaze kubera kuko twatoranijwe n'Imana. Usomye mu buhanuzi bwa Yesaya aravuga ngo nabashizeho ikashi, nabashizeho umuhungu, nabacoye mu biganza byanyu, nahashize imanzi, nahashize imirongo uwo ari we wese atosoma. Mwashizweho ikimenyetso. Usomye mu ndirimbo za Sulemani haravuga ngo ariko inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa, turiho akayonga k'Imana. Oh, haleluya Lord. Mungu asifiwe sana. Nashukuru sana na kusikia uwepo wako. Mana yacu irakomeye. Jewe sinsa naundi, sinsa nuria, sinsa nuri. Ndiwe ikimenyetso. Wabyemera, utabyemera, turiho ikimenyetso abakozi b'Imana. Abakorera Imana mu mwuka no mu kuri bariho ikimenyetso. Haleluya. Amen. Mugenda n'ikimenyetso. Abantu batuye i Rwanda ari i Kigali bazagura igitabo cy'umugenzi bazasangamo amagambo akomeye. Harimo abagabo ngo bageze mu isoko y'imburamumaro, ngo abantu bose bo muri iyo soko bababonye, ngo bababona n'ikimenyetso, nguko bagendaga, nguko bavugaga, nguko bahagararaga, ngo bajya bagaragara nk'abantu badatuye muri uwo mudugudu, badasa n'abandi. Turi abantu bari bafite ubundi bwenegihugu, turi abantu bafite ikimenyetso cy'ibendera ry'ubwami bwacu, turi abantu bari ikiganza cy'amaraso ya Kristo, twaguzwa amaraso y'agaciro. Bibiliya iravuga ngo ntitukiri abacu ngo twigenge, turiho ikimenyetso. Bwira Imana ngo unibuke urebe ikimenyetso. Haba n'indaya yari ikomeye mu Bwisiraheli yitwaga ngo ni Rahabu, bakunda gushekerera bakavuga ngo marayi ukomeye. Indaya yari ikomeye kabuhariwe, umuntu iza gukira barayibwiye ngo ushire ikimenyetso iwawe, ushire ikimenyetso iwawe. Bwira Imana ngo Mana wumve ikimenyetso gituma ureba amarembo yanjye, gituma umenya hondi, gituma umenya aho mpagaze, gituma uhindura amateka yanjye, gituma ibyanje bigendererwa, gituma ibintu byanje bimenyekana. Ikimenyetso cy'ibyiza, ikimenyetso cy'ubukwe, ikimenyetso cyo gukingira, ikimenyetso cyo gukikira nimba nari ingumba, ikimenyetso cyo gukomera nimba nari insuzuguritse mu muryango. Gideyoni abwira Imana, arayibwira ngo uwo kwa Manase kandi ninje muherezi, ariko nkeneye kumva ikimenyetso. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Hallelujah. Mwakira ijambo ry'Imana. Turishimye. Ushobora kuba waravutse mu buryo butandukanye, ushobora kuba waravutse ufite so cyangwa utamufite. Ibyago byashikiye abantu benshi, nawe byakugezeho, waba uri imfubyi cyangwa utari imfubyi, waba uri mu ntambara z'urugo, waba uri mu bibazo by'imyubakire,
waba uri mu nzira uri wenyine, waba uri mu nzu wenyine, waba uri kumwe n'abo mutavuga rumwe, nijoro cyangwa mu gitondo aho uhagaze, kubera geography y'isi si cyo kibazo. Ikibazo nimba amatwi ahaye n'umuntu ubwira Imana ngo Mana mpa ikimenyetso cy'ibyiza bizagaragaze yuko ari we wantabaye. Mana dufashe cyane. Kuva Rahabu amaze gushyiraho ikimenyetso, inzu yabo izindi zarakundaguritse, hasigara idirisha rikomeye ryanyuzemo umuryango wa Rahabu. Nageze Israheli inshuro imwe, nagiye gutangara ngiye kureba Yeriko, nari njanywe no kuja kureba icyatumye Yosuwa yavuze ngo uzongera kuzamura kubaka aha hantu. Imana idufashe cyane. Imana itwereke ikimenyetso, ikwereke ikimenyetso. Umaze iminsi usenga, umaze iminsi wawe uririmba, umaze iminsi uri umunyamasengesho, ariko nanone byaranze, ubukene ntibwagabanutse, imitwaro ntiyagabanutse, urara ku karago, ukarara amasengesho, bwacu ibibazo bikiyongera, wagira ngo biragabanuka Satani akamena n'ibindi, wagira ngo biragabanuka Satani akaza n'ibindi, wagira ngo urarangiza iki kikaza. Ariko reka nkubwire, humura, haje ikimenyetso cy'ibyiza, hari ikimenyetso cy'ibyiza. Ni ukuri, wowe unumva, ubutaha tuzahurira mu iteraniro ryo gushima wabonye ikimenyetso cy'ibyiza. Sinzi umutwaro ukuremerereye, ariko hari ikimenyetso iruhande rwawe. Haleluya, haleluya. Umugabo umwe yari kwarira, yari ku mazi, ishenyi yari afite yari imaze gukoroka, yayitwaye yayitiriye, ariko ngo ararira cyane, yibaza hari buseruke abagabo b'abanyamwaga banyiri iyo shenyi, iyo shoka yari yakorotse. Ariko ngo mukanya babajwe n'ishoka ngo yaguye mu mazi, ngo yumva ijwi, ngo yumva umugabo umukozi w'Imana aramubaza ngo ese uribuka ahantu yakorokeye? Aramubwira ati ati fata igiti nk'ikimenyetso utereremo, igiti kigwamo, gitegeka icyuma kureremba. Imbaraga z'Imana biranditse ngo hoza ibyago noneho ngo cyangwa imibabaro, nzi ko ntazazikamo ngo Yesu azankuramo. Imana iguhe ikimenyetso cy'ibyiza, wakira ikimenyetso cy'ibyiza. Mukozi w'Imana, nakira ikimenyetso cy'ibyiza. Bene data, isi ntigutunde ngo wibaze kuko ntakigutabara, ari ikimenyetso cy'ibyiza. Rusi ngo bugeze ku mugoroba, we yabonye ikimenyetso cy'ibyiza, yarakibonye. Yabonye ingene Bowazi ngo yamutsekeye, ngamuhamagara n'ijwi ngo ritandukanye nuko yahoraga amuvugisha. Uwo munsi ngo abone ikimenyetso cy'ibyiza. Amaherezo ya Rusi azagaragara mu bupfakazi, azagaragarira kuri Naomi gusa, ariko amaherezo ya Rusi yaje kuba meza. Unereke ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Waba uri kurira, ariko hari ikimenyetso cy'ibyiza. Hari ikimenyetso n'ukuri. Mu gitondo na nimugoroba, ba bagabo ngo bageze mu isoko y'imburamumaro, reka mparangize, ngo bageze mu isoko y'imburamumaro, ngo babaza abantu, barababwira tese mwebwe muravaye mukajahe? Barabibwira, ariko ngo babategeka kugura. Barababwira ati twebwe ibyo tugura turabona mutagucuruza ubicuruza, nta butike birimo, nta duka birimo. Abandi ati nimutubwire. Barababwira ati nimuzenguke mugure. Bazenguruka muri iyo soko, bitegereza abakobwa b'indaya zaraho, bitegereza ababaji, bitegereza n'abasuma, bitegereza n'abarenganyaga, baritegereza isoko, babona ni isoko y'imburamumaro. Barababwira ngo icyo dushaka muri isoko, ngo turiko turashakaho umudandariza ukuri, ngo kuko uguze ukuri ntazaguranura. Dufite ikimenyetso yuko turi abagenzi baja mu ijuru. Amen, amen. Muje munyura muri muyinyuremo mufite ikimenyetso. Nimuvuga abantu bamenye ko muri ikimenyetso. Ndangirize ku ndogobe yari Yesu umwami Yesu. We yashizweho ikimenyetso irazirikwa, imare kuzirikwa ngo irategereza. Ntiyigeze irambigwa, kandi ngo ntiyigeze iheka undi muntu,
ariko ngo yategereje kuko izaheka Masiya. Umwanditsi w'ubuhanuzi bwa Isaya yaravuze ngo yemwe bahise muhetse Masiya, muhetse ibintu by'Uwiteka murajye mwihire. Turiho ikimenyetso yuko dufite ibyo duhetse. Imana bafashe, Imana baha umugisha. Turangize, reka dusengane namwe. Yari introduction, ariko ndakubwira ngo banza utekereze ku kimenyetso coba ari kiva mu masezerano. Menya ngo kiri hafi, kiri iruhande rwawe. Cyaba ari ikimenyetso cy'ibintu byinshi wabwiwe bimwe utakibuka, ariko uyu munsi ndakubwira ngo kuraho gukekeranya, ukureho kutizera. Yesu yinjira na Mariya na Marita, asanze bamerewe nabi, arababaza ngo ese uyu muntu muhamuririra, kandi mwabivuze nyine ko Lazaro yapfuye, ayo makuru murayazi. Ariko ngo baramubwira ngo twashizeho ikimenyetso kumva yiwe, twashizeho ibuye. Yesu aravuga ngo nimukureho ubwo rutare. Nimureke kutizera, nimwizere. Nimba musenze nimwizere. Ejo tuzavuga kuri Aziya, ejo tuzavuga ku mateka ya Aziya. Ariko reka mbabwire, intandaro y'ibi bintu byose abakristo kugarukana umwuka wera nk'ikimenyetso. Cyo nari nshaka kuvuga ngo ni umurongo w'umubaroma uvuga ngo ntituzi gusenga, ntidushoboye gusenga, ntidushoboye gusenga nk'uko bikwiriye. N'ururimi rwanje ntigubasha gusenga nk'uko bikwiriye. Rabari meskreri vizariye. Haleluya. Ariko ngo umwuka wera ngo niwe dusengera. Kubera iki? Niwe twahawe nk'ikimenyetso cyacu, niwe twahawe ari ikimenyetso. Cyumweru gishize Pastor Solange hari amagambo yatwigishije hano avuga mu ijambo ry'umwuka wera. Umwuka wera ngo twamuhawe nka bonde, twamuhawe nka bonde yacu. Ni ingwate ni ikimenyetso cyuko turi mu bukode. Umunsi umwe tuzatanga inzu ya Manishimwe, dutahane bonde yacu, dutahane nayo mu ijuru. Umwuka wera azadutahana, azadutahurukana, azadukura mu mihingo yose. Turakumburanye, turakeneranye, ariko nimuhumure turi ikimenyetso, kuko biranditse mu ijambo ry'Imana ngo urufatiro rw'Imana ruracahagaze na bugingo n'ubu, kandi ngo ruri ikimenyetso. Haleluya. Ruri ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe. Pawulo abibwira Abakorinto, amubwira ngo ukunda Imana n'umenywa nayo. Nimuhumure tuzwi n'Imana. Turi ikimenyetso, turi ikimenyetso. Kandekeraho, turi ikimenyetso, turi ikimenyetso, turi ikimenyetso. Haleluya. Ore meri strade ni solo freni vzarie. Turi ikimenyetso. Rose mesta felenasi kasio deta. Turi ikimenyetso, turi ikimenyetso. Unereke ikimenyetso kuko uri mu ruhande rwanje. Unereke ikimenyetso kuko nabiriya bizatunga. Unereke ikimenyetso kuko niriya bizabone. Unereke ikimenyetso kuko nibi nabyo bizakira. Unereke ikimenyetso kuko tuzongera kandi gusubira. Unereke ndabona riseme salari minute deva. Haleluya. Unereke ikimenyetso. Ubwira Imana iryo jambo ryonyine. Ijoro ndashaka ipanse madevizatan binizala. Ore na sikaso de tande. Rinjene zara formate de zan. Bwira Imana ngo Imana nereke ikimenyetso. Nereke ikimenyetso. Nereke ikimenyetso. Mariya ngo yagize ubwoba amaze kumva amakuru, ariko ngo umwuka wera muzara amubwira ngo uzabona imbaraga z'umwuka zizagutwikira. Ari ikimenyetso kigomba kuza uruhande rwawe cy'ibyiza, kije gukuraho ibimenyetso by'ibibazo wahoraga ugira. Naba ari inzozi mbi warotaga, bavuga ngo iyo mbi ibintu biza bingora, bijya biba kandi ukabirota ari bibi. Haje ikimenyetso kikubwira ngo iri joro urarota ibintu byiza, urarota ibintu byiza. Yakobo yarabibonye, twaririmbye ngo mbe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru. Tiwongera kurota amapfa yaje mu rugo rwanyu, tiwongera kurota abantu bapfuye mu rugo rwanyu, tiwongera kurota inzozi z'abakugerageza, tiwongera kurota ibigerageza. Uyu munsi urabona urwego rwo mu ijuru, urabona ikimenyetso cy'ibyiza.
Imana ishimwe cyane. Urabona ikimenyetso cy'ibyiza, ndaguhanuriye, urabona ikimenyetso cy'ibyiza. Hari ibintu Satani yakwambuye arabijyana, ariko uyu munsi umwuka wera bigarukane. Ejo tuzasengane nawe. Uri umuntu wanagutse, uri umuntu mushasha, uri umuntu uhagaze mu mavuta, uri umuntu musha. Biranditse ngo abahawe umwuka we ngo mugahindurwa basha, ngo mujye nk'umunambaho muzageze ku gupfa. Ngo mureke mbabwire, bariya baja bigumanya muzageza ryari mutagira ibyishimo. Yewe halile mesala tande mizaragizariye. Hari abantu benshi basinziranye ubuntu bw'Imana muri bo. Anguka mushutse vuga ngo uri w'ikimenyetso, nindi nkugigiye kurohama. Twebwe turi ikimenyetso. Uyu muyaga nubwo ufite imbaraga, ariko twebwe ababibona mu kwizera. Twegereye inkombe y'uruzi, turi hafi kujabuka. Iwacu ni hari hakurya mu ijuru. Pawulo aravuga ngo iwacu ni mu ijuru, timutinde mu isi, timukajya mutinda ku by'isi bitazahoraho. Ngo mwiyegurire Yesu niwe mwami w'ijuru. Imana idufashe cyane. Mwakira ikimenyetso cy'ibyiza, wakira ikimenyetso cyo guhuza bene, cyo guhuza umuryango wawe. Umuryango warimo amacakubiri, mu muryango harimo induru, mu muryango harimo imvururu. Ariko reka nkubwire, ni wowe wahawe umwanya wo gutuza bene so mu gihugu cyiza, muri quartier nziza, aho ushaka kuruta aheza kuruta ahandi. Niko byagendeye Yosefu. Nubwo harimo amacakubiri, nubwo harimo urwango, nubwo harimo ubugome n'inzigo y'igihe kirekire, ariko impera n'imperuka yatuje abo bavukana, yatuje se, yasubije hamwe. Nimugarura abantu kuko muri ikimenyetso. Nimugarura imiryango, nimugarura amahoro, ngo nizubakwe. Uyu mwaka Mana nturangire utaneretse ikimenyetso cy'ibyiza. Reka dusenge. Mana baho umugisha, mureke dusenge. Imana turarangije, mureke dusengane nawe. Yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen. Twahawe umusaraba, ikimenyetso cy'urukundo Yesu yatugaragarije ko yaducunguye. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe. Nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana. Ifite umutima w'urukundo, kuko ege ntungeshe benkwiriye. Umubazero n'umubabaro byose abinzaniramwo amahoro. Data ndagushimiye kumba hafi ndetse buri munsi. Ndagushimiye kuri iri joro, ndagushimiye kuri uyu mwanya, ndagushimiye kubw'abakozi bawe, ndagushimiye kubw'abatwumva. Yesu abwira abantu, arababwira ngo sinje njenyine, simbivugira kuri aba bankikije, ariko Data ndavugira kugira ngo numve. Wubahishe uwo watumye, wubahishe umugaragu wawe. Uyu mwanya ndasenze, ndiho ndasengera abafite ibibazo biri kure, ndiho ndasengera abatarabona ikimenyetso, ndimo ndasengera barwaye indwara zikomeye cyane, rimwe na rimwe bakumva nta muti. Ndiho ndasenga kugira ngo abafite indwara zo mu mitima, iriya hirya ibwina abantu batabona, Mwuka wera bagereho, Mwuka wera avugane nabo, Mwuka wera akora ibikomeye. Nzamuisengesho nkwereka uyu mwanya twafashe wo kugira ngo dusengere imigabane y'isi, dusengere izimbi bizagiye zishigwaho n'abantu. Ariko ubundi we ufite isi mu biganza, isi yose uyibona mu biganza, isi yose uyirebera hamwe. Mana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Uturebera hamwe, ukurebera mu Rwanda, ukareba mu Bubiligi, ukareba muri Australia, ukareba amastate yose, ukareba isi, urebeye iburasirazuba n'iburengerazuba.
isi yose uyifite mu biganza. Reka abagaragu bawe Mana bafashe igihe basenga, batangira ku mugabane wa mbere, batangira ku wa kabiri, batangira ku wa gatatu, uko imigabane yagiye ishigwaho n'imbibi z'abantu. Wewe utarashizeho imbibi, uzi isi yose ukayimenya mu mazina, ukamenya aho wacishije amazi, n'aho wageneye ubutaka bwumutse, n'aho wageneye ibibira, n'aho wageneye imisozi, n'aho wageneye amabuye ay'agaciro n'agahise. Wewe uri hejuru y'ivyo byose. Ndasenze Mwami Yesu kugira ngo uduhere umugisha. Icyo nsabira aba bankurikiye uyu munsi ni ukugira ngo ubereke ikimenyetso, ubereke ko Osea ariyo Oceani idukikije hano na za Pacifique, ibi biyaga ari wowe wabishizeho. Gukomera kwawe kutovugwa n'umuntu ngo aguhaze, ngo akurangize, ariko tuzamu utwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Reka amaraso ya Yesu Kristo atwikira ibyo dukora. Imbaraga z'Imana zigendane natwe. Hirya no hino abantu bahagaze kure na hafi, bumve gutabagwa. Iyi Aziya tuzavuga hejuru Mana, shiraho itara ryawe, witunga itara, witunga umuco, uyimurikire, uyigaragarire, uyihagarareho. Wongere uyigarure mu bujuke, wongere wibuke ku Aziya ariyo Yohana yavugiyemo aya magambo avuga ngo ku munsi w'Umwami mba mu mwuka ngo numva ijwi. Erega wavugiye muri Aziya Mana, wavuze amagambo akomeye, wabaye muri Aziya, watuye muri Aziya. Aziya urayizi, tuyizanye imbere yawe, nicyo gituma tuyikwereka. Tutaravuga ingorane zirimo, tutaravuga ubukene buyirimo, tutaravuga akaga kariyo, tutaravuga ibibazo bafite, tutaravuga ubuzima bwabo, uba wabimenye kuko ijambo ritaraje ku rurimi rwanjye, uba wabimenye. Mwami Yesu ndagushimiye, ushimiye kubwo uyu mwanya dufashe imbere yawe. Ndasengera babashije kubana natwe mu materaniro, bariko bakora, bari ku manywa natwe turi mu ijoro, abantu bose mu mwanya barimo, abafite ubukene ubereke ikimenyetso kugiye kubumara, abafite imitwaro, abafite amadeni, abafite ingorane, abafite intambara, abafite ibyifuzo n'imitwaro itandukanye, bereke ikimenyetso cy'ibyiza. Ibyo bimenyetso by'ibyabagoye babimaranye igihe. Murengezi wanje, ndabizi ko babimaranye igihe. Bihindure, zana ya kashe yo mu ijuru. Twahawe ikimenyetso gikomeye, uzana ikashe y'Imana ibereka ko ibi navyo bigiye ikashe kuko Imana yabihinduye. Mwami Yesu ndagushimiye, twari tumaze igihe mu nduru za corona, ariko twereke ikimenyetso cy'ibyiza kugiye kuduha igihe kirekire cy'amahoro. Tumaze igihe cy'ubwoba, isi ipfunyitswe mu kiganza n'ijambo rya corona. Mana yikure muri ubwo bubata, yikureyo, ibature. Imbibi z'isi zisubire kandi zikore, imipaka yuguruke, ingendo zo mu birere, ingendo z'indege, ingendo z'imodoka, amatorero yuguruke, ubujuke bugaragare, abantu basubire babone ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Pentekoste yongere kandi ikorere mu mitima y'abantu kugira ngo abantu bahage, bagaburirwe ubuntu bw'Imana, kugira ngo intama zizimiye zibashe kubona umwungeri. Ndagushimiye kuko uri umwungeri w'ubuzima bwanjye, ndagushimiye kuko uzakorana natwe none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Amen.